Jamie Foxx, 2014. godina, Los Angeles, jedno snimanje za francuski Paris match. Do Jamie Foxxa se jako teško dolazi, međutim mene je primio u njegovu kuću i odsvirao je jednu melodiju na klaviru za mene, za ovu legendarnu fotografiju. A ovdje ga vidimo kako je doručak sa njegovom ćerkom i ćerka mu baca grožđe u usta, to je bilo za fotografiju. A meni su rekli njegovi agenti kao, neće ti on baš na sve pristat, međutim kad sam ja došao tamo, šta god sam tražio, on je pristan na sve. Ovo smo na kraju bili na vrh brda njegovog imanja u ovom malom džipiću, on sa svojom ćerkom uživa, pozira sa velikim zadovoljstvom, tako da je serija izuzetno uspjela.